Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravugwaho kuba ari mu myiteguro yo kwakira i Kinshasa Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hamwe na Eugene Gasana, Jean-Luc Habyarimana ndetse n'abandi. Aya makuru akomeje guteza impaka ndende umubano w'u Rwanda ndetse na Kongo. Ni mu gihe ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umwuka mubi ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ese kwakira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ni intambwe ya diplomasi isanzwe cyangwa n'igikorwa gishobora kongera ubushyamirane hagati ya Kigali na Kinshasa? Muri iyi nkuru tugiye gusesengura byimbitse ku ngaruka zishobora kubaho, amateka y'abanyapolitiki nuko politiki y'akarere ishobora guhinduka. Wowe icyo ngusabye ni ukubanza ugakora subscribe, ugakanda like kuri iyi nkuru ndetse ugakanda na share ukabisangiza abandi bagenzi bawe. Mu gihe umwuka mubi wa politiki mu karere k'ibiyaga bigari ukomeje kuba mwinshi n'ikirere kibanziriza imvura, amakuru akomeje gukwirakwira aravuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yaba ari mu myiteguro yo kwakira i Kinshasa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barangajwe imbere na Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Iyi nkuru yatangajwe n'umunyamakuru w'umunyekongo witwa Pero Luwara, yateje impaka ndende, itera amatsiko ndetse inazamura ibibazo byinshi ku hazaza h'umubano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muti rero uyu mugambi uteye amatsiko ni bwoko ki? Ni diplomasi cyangwa ni igitutu? Ubundi mateka ya vuba aha umubano wa Kigali na Kinshasa ntiwigeze uba woroshye. Reka ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano ihuza imitwe yitwaje intwaro ndetse n'uregwa hagati ko hari inkunga zituruka hanze byagiye bituma ibihugu byombi bijya mu magambo akomeye birayaterana karahava. Kuva Tshisekedi rero ashobora kwakira Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere yo gutandukana n'ubutegetsi akajya mu buhungiro, bishobora gusobanurwa mu buryo bubiri. Icya mbere, nk'uburenganzira bwa politiki kwakira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'impunzi, cyangwa se ikaba ari intambwe ya politiki igamije kohereza ubutumwa bukomeye i Kigali. Ese ni impinduka nshya mu mikoranire ya politiki y'akarere cyangwa ni igice cy'urugamba rw'amagambo rusanzwe hagati y'ibihugu byombi? Amakuru avuga ko atari Kayumba Nyamwasa wenyine utegerejwe i Kigali, utegerejwe i Kinshasa, ahubwo hari na Eugene Gasana wigeze guhagararira u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York. Hari na Jean-Luc Habyarimana, uyu nguyu akaba ari umuhungu wahoze ari Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana. Aya mazina yose ahuriye ku kuba yarigeze kugira aho ahurira n'umutegetsi w'u Rwanda, ariko kandi nyuma bakaza kuba abatavuga rumwe nabwo. Kwakirwa n'aba bantu rero mu murwa mukuru wa Kongo byaba bifite ibisobanuro bikomeye mu rwego rwa politiki y'akarere ndetse n'iyo mu Rwanda cyangwa i Kinshasa. Niba aya makuru ari ukuri, hari ibintu bitatu by'ingenzi bishobora gukurikiraho. Icya mbere, hari ukwiyongera k'umwuka mubi, ndetse ibi bigaragaza ko umubano utari mwiza hagati ya Kigali na Kinshasa ushobora kurushaho kuzamo agatotsi. Icya kabiri, ni igitutu muri diplomasi. Iki gikorwa gishobora kuba igikoresho cya diplomasi mu rwego rwo gushyira igitutu ku Rwanda ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi icya gatatu ni ugukurikirwa n'amahanga. Ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga isanzwe ikurikira ibibazo by'akarere ishobora kongera guhanga amaso ibibazo kubera ibi bintu byavuzwe. Urebye rero mu karere k'ibiyaga bigari, politiki akenshi iba ifite ibyiciro byinshi bigaragara ku mugaragaro. Rimwe na rimwe amakuru nk'aya aba ari uburyo bwo gupima uko amahanga n'abaturage babyakira. Ese Tshisekedi yaba ari gushaka kwagura urubuga rwa politiki cyangwa ni uburyo bwo kwishyura ibyo u Rwanda ruhora rushinja Kongo, ibyo Kongo ihora ishinja u Rwanda? Ese i Kigali niba byumva barabyakira bate? Ibi byose ni ibibazo bikomeje kwibazwa n'abakurikira politiki y'aka karere, baba abanyarwanda ndetse n'abanyekongo. Kugeza ubu nta tangazo rya leta ya Kongo rirashyirwa ku mugaragaro ko aba bazakirwa ku mugaragaro Kinshasa. Ni amakuru akomeje gukwirakwira ashingiye ku bitangazwa n'abantu bamwe, ariko kandi nk'uko byagiye bigaragara mu bihe byashize mu karere kacu, amakuru mato ashobora guhinduka inkuru zikomeye mu gihe gito. Umwanzuro rero niba aya makuru yemejwe
ashobora kuza guhindura isura ya politiki y'aka karere cyangwa agashyira umubano w'u Rwanda na Kongo mu kindi cyiciro gishya. Wowe bibona ute? Ese ni intambwe isanzwe ya diplomasi cyangwa ni ikimenyetso cy'uko hari ibindi bintu bikomeje kuba bibi biri gutegurwa inyuma y'amarido muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Duhurira muri komenti umbwire uko